Ana ima 4 godine. Jako voli jagode, proučavati slikovnice i svog kućnog ljubimca, mačka Mukija. Danas Ana ide u avanturu. Tata Darko i tata Tomislav vode je u park prirode. Naučila je da je park prirode važno mjesto u kojem ima mnogo zanimljivih biljaka i životinja. Ana je saznala da u parku prirode postoje pravila ponašanja. Ne smiju se trgati biljke niti uznemiravati životinje, objasnio je tata Darko koji radi u parku. Ana je na izletu vidjela mnogo novih biljaka i životinja, jelene, divlje patke, neobične cvjetove, jako veliko drveće. Ana je odlučila biti čuvarica parka i zaštitnica prirode kada odraste. U parku prirode bilo joj je vrlo zabavno. Jedva je čekala ispričati sve o izletu baki Ljubici, koja je pozorno slušala njezinu priču.